Bikomeje gukomera, ibintu bikomeje kurushaho guhindura isura isogonda ku rindi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amabombe arimo arabica bigacika, ibisasu birimo guturika uko bwije nuko bukeye. Muri uru rukerera mu mujyi wa Goma abantu batatu bishwe, harimo n'umwana mutoya wari ufite impano y'ubuhanzi. Ni mu mujyi wa Goma ugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Amasasu akomeje guturika, imbunda ziremereye zikomeje kumvikana uko bwije nuko bukeye. Si mu mujyi wa Goma gusa turi buze kureba ibitero birimo kuvugwa, kuko magingo aya ngaya ikibuga cy'indege cya Pinga muri teritwari ya Warikare naho hari amakuru menshi akomeje kugaragaza ko haraza kubera kurasana gukomeye cyane hagati ya FARDC M23. Muri teritwari ya Masisi abarwanyi ba M23 barimo kurunda abasirikare benshi barimo kuhashyira ingabo nyinshi. Ni mu rwego rwo kwitegura gutangiza igitero gikomeye cyane ku misozi irimo ingabo za Congo FARDC ndetse na FDLR. Turaza kuva aha muri Masisi tugaruke ku rugendo, tugaruke ku kwihuza gukomeye cyane kwatangiye kuvugwa hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Martin Fayulu. Murabizi ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi muri 2019 yatsinze amatora bitavugwaho rumwe. Amakuru yagaragaza ko Martin Fayulu ariwe watsindiye kuyobora iki gihugu, gusa bikaza kurangira yigijwe inyuma, bigizwemo uruhare n'ubutegetsi bwa Perezida Joseph Kabila. Ariko magingo aya ngaya Joseph Kabila akaba yaramaze kwihuza n'inyeshyamba za M23. Amakuru amaze gushyirwa ahagaragara n'ibinyamakuru byinshi bikorera i Kinshasa nuko Perezida Tshisekedi yaciye iteka avuga ko agiye guhura n'umwanzi we Martin Fayulu. Bari bamaze igihe badacana uwaka. Ese ni iki gitumye Perezida Tshisekedi yihurira na Martin Fayulu? Aya makuru yose ndaje ndayakubwira gatanu kuri gatanu. Gusa reka mbanze nsuze inshuti zacu zikomeje kutwereka ko zidukurikiye, zikomeje kutwereka ko zidukunda gatanu kuri gatanu. Reka mbanze nsuze uwitwa Mugabo James, nsuze uwitwa Dusabimana, nsuhuze uwitwa Twishimire Fisi, nsuhuze uwitwa Oliva umukobwa utwereka ko adukunda gatanu kuri gatanu uri mu mujyi wa Goma. Nkongera nkasuza uwitwa Okape utubwira ko adukurikiye guturuka Canada. Nawe nkagusaba kujya munsi ya video ugakanda ku ijambo subscribe ukatubwiraho uherereye, ubundi amakuru yacu tukayakugezaho gatanu kuri gatanu. Noneho ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze kurushaho guhindura isura. Amasasu yaramaze iminsi yumvikana mu mujyi wa Uvira, amasasu yaramaze iminsi yumvikana muri uyu mujyi, ariko inkuru imaze gushyirwa ahagaragara magingo aya ngaya nuko magingo aya ngaya ku musozi wa Pinga, ku kibuga cy'indege kiherereye muri Pinga muri teritwari ya Warikare, habaye guturika kw'imbunda ziremereye, habaye kurasana gukomeye cyane. Ni imirwano yabaye nyuma yuko abarwanyi ba M23 bashinze ibirindiro bikomeye cyane ku musozi wa Kibati ndetse na Kasheberi. Amakuru agaragaza ko M23 yashyize abasirikare ahangaha mu rwego rwo gutangiza intambara ikomeye cyane kuri FARDC igenzura iki kibuga, dore ko ari M23 na FARDC barasaniye ahangaha nyuma yuko mu teritwari ya Masisi naho ibintu byari bimaze iminsi byarahinduye isura, by'umwihariko ku misozi irimo Nyabibondo, ku misozi irimo Kasopo, ku misozi irimo Nyoso. Aha hose hakaba havugwaga gushyirwa kw'abasirikare mu bice bitandukanye birimo gukorwa n'izi ngabo za Generali Sultani Makenga. Reka tugaruke i Kinshasa, by'umwihariko tugaruke kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Magingo aya ngaya inkuru nyamukuru, inkuru ikomeje kwandikwa hirya no hino, Perezida Tshisekedi yemeye guhura n'umwanzi we Martin Fayulu. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye guhura na Martin Fayulu basanzwe badacana uwaka mu rwego rwo gukora
rwo gukora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi yemeje ko yiteguye guhura n'uriya munyapolitike abinyujije mu muvugizi we Tina Salama. Yabyutse yandika ku rubuga rwe rwa X agira ati Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arashimira gahunda y'igihugu no guhura na bamwe mu banyagihugu, by'umwihariko yemeye guhura na Bwana Martin Fayulu kandi aremeza ko afite ubushake bwo guhura nawe mu rwego rwo gukora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo gukora igihugu gishyashya kigendera ku mahame. Martin Fayulu na Perezida Felix Antoine Tshisekedi basanzwe badacana uwaka nyuma y'uko muri 2018 umwe yashinjije undi kumwiba intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Abanyekongo hafi ya bose barimo Colonel Nanga wari perezida wa komisiyo y'amatora bemeje ko Martin Fayulu ariwe watorewe kuyobora RDC, ariko biba ngombwa ko Tshisekedi yibirwa amajwi nyuma y'ubwumvikane n'uwahoze ayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila. Tshisekedi yemeye guhura na Martin Fayulu nyuma y'amasaha makeya uriya munyapolitike amusabye kwemera kugirana ibiganiro nabo bahanganye mu burasirazuba bw'iki gihugu. Martin Fayulu kandi yageneye ubutumwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bwenda gusa nk'ubwo Joseph Kabila na Colonel Nanga ukuriye ihuriro ry'imitwe ya politike FCI ribarizwamo na M23 bamugeneye. Andi makuru aravuga ko Tshisekedi yemeye guhura na Martin Fayulu mu gihe aba bagabo bombi bahuye mu ibanga rikomeye cyane mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru, nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byakomeje kugenda bigaruka kuri uyu muhuro ukomeje kugenda uvugwa hagati y'ibihugu byombi. Aba banyapolitike kandi bagiye guhura hashize iminsi, hari amakuru menshi akomeje kugaragaza ko inyeshyamba za M23 zaba zirimo kugenda zigaragaza ibintu zitakomeje kugenda zikekerwa, by'umwihariko n'ibyagaragarijwe muri raporo zikomeje kwisukiranya zishinza M23 ibyaha by'intambara. Raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch yashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri yavuze ko inyeshyamba za M23 zishe nibura abaturage 21 mu minsi 2 gusa muri Gashyantare mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo. Raporo ikubiyemo ibyabaye ku itariki 22 na tariki 23 Gashyantare mu gace ka Goma, ngo iratanga ishusho y'ihohoterwa ryakozwe mu gihe amakimbirane amaze iminsi yiyongereye. Muri iyi raporo kandi Human Rights Watch yagize iti abayobozi b'abarwanyi bategetse cyangwa bakoze ihohoterwa mu buryo butaziguye bagomba kubiryozwa. Izi nyeshyamba za M zafashe imijyi 2 minini mu burasirazuba bwa Kongo irimo umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu. Mu bitero byatangiye muri Mutarama, iterambere ritigeze ribaho ngo ryihitane abantu ibihumbi kandi rihitana ibihumbi amagana bahunga ibyabo bava mu bice bigiye bitandukanye. Hari amakuru yagiye akomeza gushyirwa ahagaragara n'uyu muryango agaragaza ukuntu izi nyeshyamba za M23 zaba zikomeje gushinjwa gukora ibyaha byibasira abaturage. Umuyobozi wa M23 yavuze ko uyu muntu ugiye gusuzuma ibyo birego hanyuma agatangaza ibinyoma. Umuyobozi wa M Bertrand Bisimwa yatangaje ko ikinyamakuru Reuters ati hirya no hino dukomeje kubona batwandikaho gukora ibi byaha byibasira abaturage kandi twebwe dukomeje gukora ibyaha